Na mi amukela ka Ntsako ku ba hi channel kombela mi tlika subscribe mi like mi comment no hita na notification bell. Masiku lama ni mi kombeta rare picture ya Benny Mayengani na Mr Post va khomane hi mavoko ku ri reunion ya vaendzi lavawa no va rivalelana va reconcile kahle kahle yi nga va kona possibility yaleyo ko va hi na ti-fans ta vona hi nga swi lavi ku va reunite hi mukhuva lowo na loko a ko va na munhu so ku fana na muendzi loyi a rhanaku Kalawa Jasmine Records kumbe Coca-Cola Studio a va ta swi kota ku ri va teka these two gentlemen va nghenisa studio va kuma producer yin'we va ba album kumbe a ni swi tivi single swa hi mukhuva lowuya so ku va ku ri ta ku la ka xigaza ku va munhu loyi a nga na ti-resources ta enough to a nga sayina ti-artist letiwa ku nga ri ku sayina loko ya ku commitment ya kona yi leha ku va commitment liya yo album yin'we ntsena one studio album ntsena ku va contract yeleyo kuma ku ri yi va yi ri under Coca-Cola Studio kumbe Kalawa Jasmine Records hi kuma swo ku ri vaendzi lava va nga va bifana kunene ka loko va ri ka the music scene mara outside ka their personal lives kuma ku ri a va holovi swin'wana ko va ku tsakisa hina ti-fans no loko album yi ri habifi hina ti-fans a hi tsakeli hi mukhuva lowu ku fana na le last a hi nga yi tsakelanga ya Benny Mayengani. So mani swi tivi ku ri loko mi kha mi vona picture leyiwa va ri vambirhi so swi mi khoma njhani mi twa mi tsaka ku ri one of the two biggest artists ta Xitsonga ti va kha ti kumana na personally.